Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natanto kung malay panaguntaman nagusiap si ko mga ummatian si ko mga nganin ay tagumpayaran sa iyang kaya dunia nagupakapasiran sa lungan namore. So Imam Muslim rahimahullah namya panutulyan apiteru Abu Hurairah radhiyallahu anhu apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Bakan sekan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengguna nawasi kumanganin kesabapan sa kapuna sa Allah si kung mga dusa kiprilaan yanon nagu kipuruon yan si kung mga pangkatan. So mga sahaba ridwanullahi alaihim namin isambagiran qalu bala ya Rasulullah ang kainudi ya Rasulullah. Urian yan napitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbawul wudu'i alal makarih yang kutua manan yan isaon paganayron nagyang kutua kapanaruto pa pipia si ku abdas gira manuto amanan yan masa amargan si ku ginawa kaya ibaratnya gira manuto masa amanununggo si ku sa hadith na mi'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay maanan yan na sutaw na amay ka magabdas apipian yan so abdas yan na mga tatatak si ku anggota yan nagyang kutua mga dusa taman sa mga tatatak pun si ku mga kanukunian maana amanan yan na mapanasun sa mga dusa niyan. Ikadua pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan manaya wa kathratul khuta ilal masajid yang kutua kadakal akaplakad kadakal alakad sa kapsung sa masjid. So mga ulama na dua minip manayransan paganayron na giyang kutuamanan yan nakawata na giyang kutawalayo tao si ku masjid. Ikadua na giyang kutuwa lalayon amanan yan nakapsung utaw si sa masjid. Si ku sa hadith na mialiron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanan yan na amay kasutaw na magabdas si ku walay niyan. Orian yan na lumiyo asumong si ku walay wallahu subhanahu wa ta'ala. Amanan yan nada kilakad niyan si iku isa inian inunta na punas nun wallahu subhanahu wa ta'ala sudusan niyan na may mangkailakadian agiyang kutamanan niyan na isa niyan na ipururon wallah supang katanian. Ginan naman na niya napalad na nan makanggugunanaw si iku kapuna sa wallah si iku dusa utaw apanggalbak niya nagyang kanan agalbak nagu aman na niya nakipuro niya nun si iku pangkatanin. Ay katlo mialu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutua tigyan manai awan tidharus salah ba'da salah yang kutu akapnayawang ka si iku sambayang si iku urian o kaya pakasambayang ka. Na ay isa mambu amanan yan namyalo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iku sa hadith na may kasutaw na amanan yan na sa iku kaya pakasumbayang yan na muntod sa iyang kuto sambayang yan sa amanan yan nakapnewan yan man sa iku sa sambayang na so mga malaikat na disirandan mapipinda sa kapsulawatiran nun sa tamang pansa muntod sa kanyan sa iyang kutua sambayang iyan ay agiran teron Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu hay kad na nami na rilaing kas kanyan hay kad na nami na kalimuon kas kanyan. Orian yan na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay kagiyang kutua tao na matatataps kanyan din sa iyang kutua sambayang iyan na lagi debu utomataros kanyan sembayang sa giyang kutua kapinayawan yan sa giyang kutua manan yan na ikadua sambayang. Orian yan ayin po sa noon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin manay fadhalikumur ribat fadhalikumu arribat. Manan yan na lagi dinan din natig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so manan yan nakapagipat sa lalan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu isa abalas yan isa amanan yan nagyang uta inibaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuto amyak kalala agalbak amyak kalala ipapantagun wallah balas alagi didin ugi ka magipat sa lalan si wallahu subhanahu wa ta'ala.
O riyan yan, na isa pa nasabutan naro sa giyang kutamanan yan, na kaya giraw Nabi sallallahu alaihi wasallam, afadhalikumur ribat, na amanan yan na sumaanan yan sa lugawi, ay maanan yan sa luga, na giyang kutuwa, kagangganang ka si iku ginawang ka, o di nakatigrang ka, si iku ginawang ka, kuging ka, kinggulalan ko mga subuan, wallahu subhanahu wa ta'ala, amanan yan na matatatap ka sa iku mga simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala, pamangrin tanong sa iku Allah, irilayan tanong sa mga dusa tanong nagu ipuro yan sa mga pangkatan tanong sa iku surga. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.